Pozdrav svima i dobrodošli u video. Prije početka šminkanja svežem kosu i nanesem Fenty Beauty by Rihanna tekući puder. Nanosim ga prstima na cijelo područje lica. Nakon toga koristim L'Orealov Perfect Match Highlighter koji je u formi Low Cast kistom, ima ulogu i korektora i iluminatora te ga utapkavam s pužvicom. Za konturiranje lica ponovno koristim L'Orealov proizvod, ovaj put Infallible Sculpt konturirajuću paletu i nju lagano prstom razblendam ispod obraza. Obrve tretiram s Catrice olovkom koja je uistinu dobra jer se s četkicom mogu namjestiti obrve prije nego što se počnu iscrtavati. Za sjenčenje očiju upotrebljavam Naked Smoky paletu i odaberem prvu boju High koja je apsolutni favorit nad svim ostalim nijansama. Ima prekrasne iluminirajuće šljokice i nanosim ih uz sam rub oka. Zatim koristim boju Dirty Sweet koja je u boji šampanjca i nju polažem do sredine kapka. Sljedeća boja zove se Radar i ona je metalik bakrena. Nanosim je na krajnji rub oka. Zadnja nijansa u paleti je mliječno bljedla 13 i nju prstom postavljam ispod obrva. Sa Smoky Smudger brushom nanosim boju Whisky na gornji dio kapka i to lagano razblendam dok granice ne postanu mutne. Ponovno koristim Whisky nijansu za sjenčenje uz donje trepavice. I kao posljednje zalijepim dodatke na trepavice, ovo su Volume Starter Kit broj 101. Liniju usana iscrtavam s NYX olovkom za usta u mat svjetloj boji te je ispunim s NYX tekućim ružom iste nijanse. Za potpuni look kosu nadopunim sa 160 gramskim ekstenzijama. Dolje u opisu ispod videa ostavim link gdje se mogu nabaviti. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Hvala vam što ste gledali video i pretplatite se na moj kanal. Ćao!